nshuti nongeye kuguha kaze muri uno mwanya tubwiriwe amahirwe yo kuba imbere y'ubwiza bw'Imana, wegere n'Imana iduhana n'imigisha. Nashima Imana kuko Imana itubwiriye neza, ikabasha kuturinda jewe nawe muri uno mwanya tukaba turi udumiye ku mwuka w'abazima. Wibuke yuko hariho benshi bapfuye, hariho indembe zirembye, ariko hari n'amahirwe. Niyo mpamvu dukwiriye gushima Imana. Ndakwiyegereje muri uno mwanya kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Kadusenge. Mana, ndagushimiye kuko komeje kuturinda uko bukeye n'uko bwije. Ndagushimiye kuko komeje kubana natwe. Satani ndifuza kuko dukomeza kubaho, ariko wowe nguko dufite umugambi n'intego kugira ngo mwami duhore tukunezeza. Iyo mpamvu tugushimiye kuko komeje kubana natwe. Turi mu mwanya mwiza wo kuvuga ijambo ryawe Mana, wo kwiga ijambo ryawe. Ijambo ryawe riza ryungura ubwenge, ikungura ubuzima. Data, kwereste mwene data, sengeye umutima uriwe, sengera n'umutima waje Mana, kugira ngo dukomeze, kugira ngo tubashishe, utugendere mwami Mana. Ijambo ryawe Mana nukuri turitekerezeho kandi rihindure ibitagenda mu buzima bwacu, ibitagenda mu mitekerezo yacu Mana. Ritureme mu mbaraga zo kwizera. Bwabane natwe Mana, kandi turebere mu biseza amaraso yawe. Ubabarira aho twateshite kubw'izina Yesu. Amen. Reka turambure za Bibiliya zacu dusome mu gitabo cya Yobu ibice 31 ku murongo wa mbere. Naho dusoma Yobu ibice 31 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nasezeranye n'amaso yanje, none se nabasha nte kwifuza umukobwa usuye. Nasezeranye n'amaso yanje, none se nabasha nte kwifuza umukobwa. Shuti, ijambo dushaka kuganira nawe uyu munsi wa none, turaganira ku ijambo rivuga ngo twirinde umuvumba w'icyaha cy'ubusambanyi. Twirinde umuvumba w'icyaha cy'ubusambanyi. Imana mwimaze kurema isi, yaremye isi, irema ibituye isi, irema ubutaka, imezaho ibyatsi n'ibiti, ibimera byose biramera. Irema inyanja, ishiramo amafi, ishiramo inyamaswa zose zo mu nyanja n'izo mu mashamba. Maze mwibona ko bidakwiriye, irema umuntu mu shusho yayo. Kandi impamvu yaremye umuntu ni ukugira ngo umuntu ahora akora imirimo inezeza Uwiteka. Twaremewe kugira ngo dukore ibyiza binezeza Imana. Ntabwo Imana yaturemye kugira ngo twiyanduze. Imana yaturemye kugira ngo dukore imirimo yo gukiranuka. Maze ngo irema umuntu imushyira muri Edeni kugira ngo Imana izigenderere umuntu buri mugoroba kugira ngo baganire bishima. Imaze kurema Adamu ngo ibona ko bidakwiriye, iravuga ngo imuremere umufasha, irema Eva. Baratura, nyuma baza guhingwa n'inzoka. Yesu ashimwe cyane. Maze inzoka mwibwira Eva, mwiramubwira ngo Imana yarabahenze kugira ngo ntimukarye kuri iyi mbuto. Iramubwira ngo umunsi mwayiriye ngo muzogira ubwenge nk'ubw'Imana. Mana tubabarire cyane. Kugeza igihe yariye kuri ya mbuto, ngo amaze kurya kuri ya mbuto, ngo arabonekerwa, amenya yuko yambaye ubusa. Iyo dukoze icyaha mu buryo bw'umwuka tuba twambuye ubusa, tituba twambaye. Ikitwambitse ni umwuka wera. Mana dukomeze cyane. Iyo turi mu mwuka wera, umwuka wera atwambika, akatwambika mu bitekerezo, akambika aya maso ntiyifuze, akambika umutima kugira ngo umutima utararikira. Twifuze kwambara umwuka wera. Twifuze kwambara umwuka wera. Maze Eva
ntiyabyihererana abishira Adamu, maze Adamu nawe arabyakira, ntiyahunga icyaha, ahitamwo nawe gufatikanya n'umugore wiwe. Nshuti, iyo turi mu cyaha Imana itwanga urunuka, ubwiza bw'Imana buturiho butuvaho. Ariko ijambo ry'Imana uyu munsi irakubwira ngo wirinde umuvumba w'icyaha cy'ubusambanyi. Ubusambanyi buragwiriye hirya no hino, ubu nyina w'isi igeze aho yayitujana. Iki gihe umugabo ari mu gushaka undi, umugore agashaka undi, kuryamana kw'abahuje ibitsina kwashizwe ku mugaragaro, ndetse ibihugu byinshi birabishigikiye. Ariko twirinde isi itadukoresha, twirinde isi itaduhindura abishaka. Iki ni igihe cy'uko twebwe abakirisitu, twebwe abamenye Imana, duhindura isi. Twirinde isi mbi. Muri kino gihe hakenewe umunyamasengesho. Muri kino gihe hakenewe uwambaye imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana kuko Imana yangiriye neza. Ndashima Imana kuko nabonye Imana mu buzima bwanje, mu bibazo byanje, ibyo nagiye mpura nabyo byampaye gukomera. Nakomera mu ijambo ry'Imana. Icyampa nawe ugakomera, kandi ibyo byose nta kindi cyabiguhesha, ni ukwisunga ijambo ry'Imana, ugasenga ku manywa na nijoro, kandi ugasoma ijambo ry'Imana. Iyo usomye ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana ni ubugingo. Ijambo ry'Imana rirarema, niryo ribasha guhindura ibitekerezo byawe bipfuye. Mwene data, kiri igihe cyo kumenya icyo Imana ishaka ku buzima bwacu. Twirinde abana b'abantu bageze aho baryamana n'inyamaswa, kandi ibyo byose Bibiliya bivuga. Ibyo ngibyo byaha byari byarimbuye Sodoma n'Igomora. Sodoma n'Igomora Bibiliya itubwira ngo abagabo basambana n'abandi, abagore bagasambana n'abandi, abantu bakaryamana n'amatungo. Imana ngo ibirebye irabigaya. Iki ni cyo gihe tugezemo. Niyo mpamvu dukwiriye kwitegura tugatunganya inzira zacu. Yesu ari hafi kuza. Yesu ari hafi kuza gutwara itorero rye, ariko se naza azasanga uhagaze gute? Nshuti, hinduka wakira imbaraga z'Imana. Abana b'abantu bakomeje kuguyoba. Abana b'abantu kuva isi yaremwa nta kindi Imana yabaremeye usibye gukora imirimo myiza, gukoresha agaciro. Ariko abana b'abantu bakomeje guhemukira Imana, bakora ibyangwa n'Uwiteka, bakomeza kwiyoberanya. Ubwoko bwa mbere bw'ubusambanyi ni ubwoko bwo guhuza ibitsina. Ubwoko bugira kabiri ni ubwoko bwo kwandikirana magambo y'ubusambanyi. Ubona bwo ni ubwoko bw'ubusambanyi, kandi bwo bisha abantu bakigira kuko batasambanye. Ariko iyo wandikirana n'undi amagambo y'ubusambanyi uba wasambaye. Ubundi bwoko bugira gatatu ni ubwoko bw'abantu bohereza amafoto cyangwa se amavideo. Ubu ubusambanyi buri hirya no hino kandi bukorerwa ku matelefoni. Ubundi bwoko bw'ubusambanyi ni ubwoko bwo kwifuza. Umugabo akifuza umugore w'abandi, umugore w'abandi akifuza umugabo, umukobwa akifuza umuhungu. Ubona ngo ni ubusambanyi. Ariko nshuti,
iki ni igihe cyo gushaka imana, iki ni igihe cyo kwimika imana, imana ikaba mu bitekerezo byawe, imana ikaba mu bwonko bwawe. Tidukwiriye kuba imbata y'ubusambanyi, twirinde umuvumba w'icyaha cy'ubusambanyi. Hariho umugabo w'Bibiliya ivuga wabaye intwari, witwaye neza mu gihe cye, wirinze ubusambanyi. Umugabo Bibiliya itubwira witwa Yosefu, warinze ubusore bwe. Ubwo muka Potifari yamwifuzaga, akifuza kuryamana nawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hariho abasore bagifite umutima w'abagabo, hariho abagabo bagifite umutima uhagaze, hariho abagore, hariho abakobwa, ariko hariho abandi bapfuye imitima, bagenda nta mitima bafite. Yosefu ariko abagabo bariho kino gihe, cyangwa abasore mana, kubona ngo babonye okaziyo yo guteretwa n'umugore w'umutegetsi cyangwa se w'umukire, ni ukuvuga ngo baba basubijwe, baba bakize. Mu yandi magambo, baba bakize mu buryo bw'isi, ni bake bo kwihanganira icyo cyaha. Ariko Yosefu ngo amaze kumva iryo jambo, ngo yaravuze ngo biragatsindwa, ati databuja, ibintu byose byo muri runo rugo yarabindagije, ukuye gusa wowe, kuko ari we mugore wari warapfuye umutima, ngo yigira inama yo kumufata ku ngufu, ngo asigarane umwenda we. Ngo abonye binaniranye, ngo aramiza, ngo aravuga ngo Yosefu ngo amufashe ku ngufu. Mana itubabarire. Haracyariho abagabo bahagaze nka Yosefu. Mwene data, wirinde icyaha cy'ubusambanyi n'ikibi. Aha twasomye umukozi w'Imana Yobu, ngo amaze yari yarabitse Imana mu mutima, ngo arutisha Imana ibintu byose, kandi Bibiliya itubwira ngo yari afite ubutunzi buhagije. Ariko ngo muri ibyo byose ngo abona ntibikwiriye, ngo abona Imana yiwe ntacyo yayigereranya nayo. Ngo arandika, ngo aravuga ngo yasezeranye n'amaso ye kutazifuza umukobwa, kutazifuza umugore. Mwabagabo mwe mureke kwifuza, usezeranye n'amaso yanyu kutifuza. Mwabagore mwe musezeranye n'amaso yanyu kutifuza. Mureke twimike Imana, twimure ibitubushe, twimure irari ry'isi, twimure ingeso, twimuke Imana mu mitima yacu. Imana iture mu mitima yacu, kuko yaravuze ngo nibwo buturo bwayo. Bibiliya itubwira, ikatubwira Salomo, Imana ngo yari yaramuhaye ubwenge. Bibiliya itubwira ngo nta munyabwenge ngo uzobaho nka Salomo. Ariko ngo yari niwe muntu Bibiliya ivuga ngo washatse abagore 1,000. Salomo Imana yari yaramutoranije imugira umwami w'igitangaza, ariko ntigeze anyurwa kubera kutirinda icyaha cy'ubusambanyi. Yapfuye agejeje abagore 1,000. Nshuti, iki ni igihe cyawe cyo gukizwa, iki ni igihe cyo gushaka Imana, iki ni igihe cyo kwemera Imana ikaba mu mutima wawe, Imana ikaba mu bugingo bwawe. Fata umwanzuro. Si kuvuga ngo uzokizwe ejo, uzusigaje iminsi ngaha, uzusigaje amasaha ngaha. Fata umwanzuro none aha ngaha, kugira ngo urengere ubugingo bwawe, kugira ngo utazopfa nk'imbwa, kugira ngo uzopfe urupfu rw'abakirangutse. Iki ni igihe cyo gukizwa, ukemera Imana ikaba mu buzima bwawe, Imana ikaba mu bitekerezo byawe. Tunga Imana mu buzima bwawe, wimire ubusambanyi.
Yobu yari yarakiriye Imana. Imana yageze aho imwirata, ibwira Satani ngo si wabonye umugaragu waje, mukiranutsi wanje Yobu. Yobu ntiyigeze atuka Imana ibibazo yahuye navyo, ntiyigeze yivovotera Imana, ahubwo yakomeje gushima Imana. Kubera gutahura Imana, yari yarasezeranye n'amaso yiwe, asezerana n'umutima wiwe, asezerana n'ibitekerezo byiwe yuko atazifuza umukobwa cyangwa se yuko atazifuza umugore. Natwe tuba intwari nka Yobu, tuba abagabo nka Yobu, dukura amaso ku ibituyobya, dukura amaso ku biturangaza, ahubwo amaso tuyahange Yesu. Mu buzima bwacu dushaka Imana, mu buzima bwacu tugendana Imana, twirinde icyaha cy'ubusambanyi. Ubusambanyi bufite umuvuduko uri ku rwego rwo hejuru. Abantu barimo gusambana ku matelefoni, kwandikirana amamesaje, koherezanya amafoto, amavideo. Ariko ibyo byose tubyirinde kuko hari n'amayeri ya Satani kugira ngo twambure iby'agaciro twabikijwemo. Nshuti, torero ry'Imana, iki ni igihe cyo gukiranuka, iki ni igihe cyo kwezwa tukamara amazi, tugakizwa mu bitekerezo, tugakizwa mu kanwa, tugakizwa ku maso, tugakizwa ku biganza. Iki si igihe cyo guhenda, kuko ntuhenda abantu, nuguhenda abantu, ariko Imana izi byose. Ubusambanyi bwarije mu itorero, mu baririmbyi dutunze abasambanyi, abakozi b'Imana dutunze abasambanyi. Ariko iki ni igihe cyo gukorera Imana, tukava mu mwijima, tukava mu biteye isoni, tugakora Imana, tukemera Imana ikaba muri twebwe, tukemera ijambo ry'Imana rikatuganza. Ndangije vuga ngo twirinde umuvumba w'icyaha cy'ubusambanyi, icyaha kibi. Nicyo cyaha gikorerwa mu maraso, n'icyaha cyarimbuye Sodoma n'i Gomora, n'icyaha cyatejeje ubwoko bw'Isiraheli akaga. Nshuti, tunganira Imana, wirinde uve mu busambanyi, uyiha agaciro. Ibi ijambo ry'Imana ritubwira ngo twihe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Turangize dusenga, ariko ni wowe uzi intambwe wasubiyeho. Nimba warasubiye inyuma, uzi aho ugeze, uzi icyakugoye, ariko dufatikane gusenga Imana. Kandi nimba ari icyo umutima wawe kurega, nimba ari icyo ushaka ko dufatikane, twandikire, fata izi nimero zacu, ni +257 62 94 74 77, +257 62 94 74 77. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kubwo kuganira ijambo ryawe, kweretse uyu muntu untegereye Mana, kugira ngo Data imbaraga zawe zibashe guhindura umutima wiwe. Mwiyereke umurwanirire, umutsindishirize, umwiyereke abone ikiganza cyawe, umutima wiwege, umutima wiwe kubw'imbaraga za Yesu. Amen.